ئەچینە شاری زاخۆ و باز لە گەنجێک دەکەین کە ماوەی 7 ساڵە عەترفرۆشە واتە ئەو بۆنە تایبەتانی کە بەدەستیانەگات چەندین شێوازی جیاوازی لێ دروست دەکەن و بە بڵێن ئەیفرۆشن بۆ کەسانەی کە حەزیان لە بەکارهێنانی ئەم جۆرە بۆنانەیە وا پەیمانی شیاوە کە بۆنێکی تایبەت بە ناوی کورساتەوە دروست بکات و دایندێکی نزیکیشە پێشکەشی بکات. اسوک و احمد فخری حاجی اول با ما 17 سالانه از وی کاری کم گلاوید ما 4-5 مارکت اروپی و عربی دست پید کتن بارابتری اوان گلاوید فرانسینه لینو که گلاوید عربی جی جهر خاکریت نوا جواکی دا بو ما حاضر تیتن خامه گلاوید زیتا خام بو ما تید لیدمات گهتا ما دستکاری ها ما فکرت ما اما چین هر 3-4 جورین گلاوا که نه گلک بهن وکو داهنان که نه نافکو دا خلطه و برابطری خلق ما گلاوت فرانسی و گریدایه خاص بوی ورزی هاوینه وید بهنید گلاوا تعذیبت و هینک بتن داخلك بشيت الخاب بكت وزايدا خلق دور و بری وی اسعاجا خواجی نبین اف گلاوت هنه بو 4 ورزات هنه بکارینان لی هنده گلافیت هنجی ایک گلاو بو 4 ورزاجی درسته لی گلاو سروشتی ها درست رنگ نینه گلاو های او خواه حقیقی درستایی رنگه بو نمونه وکی مسکارش رش اساسی ویداد بنیات ویداد گلاو رشه گلک جارا شخصی هاتی داخوازش مکری کو گلاو که تایبت ام بناویوی درست بکین لیتین برنیاس و نبرنیاس و اب گلاوشی تایبت یتوانن و گلاوتوانا زیده راقیت اینا چه کرن چونکیش هجینه گلاوا کرسات نزیکترین دم دا او جوه که وان گلاوا دی گفته کاری فکر که قوی و سرنشراکش دی گفته زیز و گلاو ایکو ددا شو رنگ